Kini gidi central government job barang syumi mentau benai balapan mi da ka SSC ka staff selection commission and ki total vacancy ki dan hadu lai hajar news pakat ar and ki post ki longkum ke LDC JSA and DEO and ki bala pas class 12 ki laban apply shaneng kan ki exam ki dan artli ka tier 1 bat ka tier 2 tungin ya peit in details pangini ki post kan gede official notice balapan mi da ka SSC na benta combine higher secondary level examination lane ki CHSL haka praterik mentau benai kelas dia ban apply gede haka new trick ubnai me an kelas dia ban le ya online payment gede haka praterik ubnai me an ga window correction gede haka praterik bat ka kat witerik kemut lada fidan kinu ki jing bakla haka porba pi pendap pilaban penbeje ki haka bat kat witerik katai one examination katai hau benai Jun bat u July and katai one tai two examination pat kin sa notified hadin kin sa pentip hadin next ki vacancies ki dan hadu lahajar news pakat ar and ki pus ki longkum ka LD JSA bat ki DEO ke age limit ke minimum age limit katai khat pra bat ka maximum pat katai arpon nyo kemut ki candidates ki bakwa ban apply kimde ruban khai ki hashwa ka artrik ubnai bapra ka khandai pun nyo bat umde pat hadin ka shiterik ubnai bapra arjar nru kidon ki relaxation age ya ki different categories kine kum ka STSC ki relaxation age hadu sansnam ki OBC hadu laisnam bat ki PWBD kidei hadu suppose nam kemut ki person with disabilities hadu suppose nam ka age relaxation ki education qualification kinu ki bala pas class 12 kilala ban apply kinu ki bala pas class 12 kilala ban apply ya kini ki post antang ba ki dan ki requirements kum hangne ka data entry operator grade A in Ministry of Consumer Affairs of Food and Public Distributions and Ministry of Culture kidon kami kena class 12 ki bala pas ki science stream bat ki bashim mathematics hangne pat ki LDC JSA and DEO grade A except DEOs in department ministry mentions in para 1.8.1 above hangne ki candidates ki bala pass class 12 shaneng kilala ban apply next ki application fee kadai si sparinga tangba ya ki ST kumangi shanei ki SC ki women's kimdon kamro banan siwa kapor baki apply kemut pila ban apply free ki examination ki don artli ka tier 1 bat ka tier 2 lada fi clear ya ka tier 1 filaban atem ya ka tier 2 lane lada fi clear ya ka tier 1 filaban eligible balle ya ka tier 2 kini ki degi subject na banta ka tier 1 examination and ki don sautli subject kata ka longka English language general intelligence quantitative aptitude bat ka general awareness kawai ka subject kadon arpsantly questioned haka sanpau marks tang pide ban pendep baro sautli kini ki subject kemud kidon hadu patli question baro sautli pide ban pendep yaki haka pokan rupau minute lan haka poka shi kenta kini ki subject na banta ka tier 2 examination kana ka section 1 kadon artli ki module 1 bat ka module 2 ke module 1 ki kentup ya ka mathematical abilities but ke module 2 ki kentup ya ka reasoning and general intelligence and each module kawai ke module kadon lai totally ki questioned kemod artli ki module kidon totally questioned ke maximum marks kadai ispa prapo pide ban pendep kawai ke section pide ban pendep hapoka shiganta okay kemudian artli ki module kidon haga work section kemudian artli ki module pide ban pendep hapok shiganta kemudian totally question pide ban pendep hapoka shiganta
Kena ke section 2 ke section 2 ru kadan article module ke module 1 kadan kadai English language and comprehension ke module 2 kadai ke general awareness ke section 2 ke module 1 kadan supportly question ke module 2 kadan tang supportly question kemud total kidan supportly question ka maximum marks ru kadai ke juhi shi spa prapau. Ka section 3 ru kadang article modules ke module 1 kadai computer knowledge kadang katsantali question and ke maximum marks kadai 45. Ke module 2 jang ke section 3 kadang lightly ki part kemud ke part A ke part B and kadang ke part C ru next slide and ke part A kadai kadang ke skill test nak benta ki DEOs nak department jangka ministry kembala mention hakapara 8.1 and kapat biru kadang ka skill test for DEOs like no except for in department of ministry kembala mention haka para 8.1. Next kapat C jangka module 2 jangka section 3 kadai ke typing test nak bentaki LDC batki JSA. Penghang kita one examination kita tup tang yaki multiple choice question only. Kemud kita ki MCQs. Kin IAP kawai question and hapo kin I southerly ki option pidi ban choose na kita. And consider ru kan negative marking lada fi bakla kanu question kan negative marking kita 0.5. Kemud kin sa OLP 0.5 marks naman kawai pakawai question kapapi bakla. Nangi pe hakan kata 2 examination through kita ki multiple choice question kalau kum ju hui kum kam day 1 examination thi line tang haka module 2 jang section 3 kim day ki multiple choice question and kan kata 2 examination kan dan article session haka ju kasngi and kan sadon ruka negative marking. Okay, kemudian kin minus she marks lada pi bakala kawai ka question man la kawai ka question kin man la kawai pa kawai question ka pi bakala kin sa minus she marks. Kene ketika typing test nak bentaki JSA batki LDC ke typing test kala bandai daka English dan daka Hindi. Tangbam dadai daka sebut dadai daka English ke typing speed kadai bandon 35 words haka shimini kemud haka shiminit kemud live pusau kentin haka shiminit filaban pendap kata kemud dadai daka English dadai daka Hindi pat 30 words per minute. Kena ketika syllabus nak pentaka day 1 examination tag English general intelligence quantitative aptitude bat ke general awareness and kini ketika syllabus filaban pe kena filaban download nak website jangka SSC and kena ketika syllabus nak pentaka day 2 examination and kena ru filaban yo naka filaban download naka website jangka SSC. Sakana kawai pide ban kan mau bha ban raya ka admission certificate lane ka admit card haka parwa pilih to exam ya ka admit card fila ban download hashwa ka lai ne news ni shwa ka sngi ban to exam rengkat bat ka admit card pide ru ban raya ka yaki passport size jongpi arteli passport size peki dang shudaption tamai but ka ID proof jongpi ka wai ID proof jongpi kum ka Aadhaar card ka voter ID driving license ki pan card ki passport pide ban kan mau bha ban rai kine namar leda film rai kine finom lar ban rung hapo ka exam hall jongpi